Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na senduna BD Road Labour Congress Vamanda Mahatma Gandhi ki Chama Yankai Mari Suba Mapokumon Tharam Pangtokre Tharam aduda working Congress Working Committee ki member Gaikangam Naluchingduna Hana Minister Oiramba A.K. Mirabai Yaun Atailu Singba Singamadi Workers Singna Mahatma Gandhi ki Koluda Laikatuna Kok non ikai khumnaba utke Paumi Singda Wangangwada Gaikhangamna Manipurda Atuba matamda ing tapa tangdu leitaba hanjal hannaba honabada center na he na biyeng sangfam thoi haiki mga taruk ading si haisa batare ko irang to awda tanglu leitaba nena taba du solution na se aro solution ko ta santi honad da badol to se level chi bani haisa ke ta amad state gamin ani kan se bjp ta palan gamin to ni again khallabada ata phaba phagataba mighty army and high bukan pangan lebak ni ada armed forces Manipur da thoi ba irang asi phaba kan pot pangan ji base masi failure of the government asi ke ninga asi ke masi to ba failure amani hala lenga talai di ba mayam sin da logda udang matik sana ko pa lokati da ba di to pa din kan kai lenga talai ba to tising da kanjani ma de am thuna warrior ta saraga solution lasting of a logical conclusion ma puraga an for pa hai apam bani